bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Hadin baka Sarkar India kala rai ban penteri kampura ya ka ain Citizenship Amendment Bill kabala pen scam bat penlong dok long snam ya ka kum ka Citizenship Amendment Act ni ka CAA nakaliang ka North East Students Organization harengkat ka jinga trailang bat ka Khasi Students Union Sengkeme mentaka sngi ka khat artrik uluber kala mi syakman ban penpau ka jing persya hagabede bat ka jing tmu jong ka Sarkar India. Haba penlong ni kejing ilang ban persya bat ru ban pensngotu pat ba halor kani ka an ya ka bala penlong hajan ka office tray kam jong ka embus nakaliang uchaman ka neso uba Samuel B Jerua ulaong ba ladaki ong baka jela Meghalaya ka don ya kata ka 6 schedule kumno pat ki bar jela ki yo ban rung light load bat kila jelei syabapalan bala sakhi bah ki benta jong ka nong ba shlong leilei la bon sa tangki bar jela. But day halor kani ka nongrim na kaliang ganeso kasngo bala da ka CAA ka trekam kan longkum ka jing penslor ki barjela bakin nang yai wan sapo ka jela Meghalaya uba jerwa ula ongru bakaneso kanam song tat Henry kan yai beteng ban penpau ya ka jing persya lingba ki jing yakhi but yakani anam le tang ha ki surok Henry anya khunru hapo ka yeng kasari jong ka Supreme Court. Nakaliang Presiden Rangba ke KSU Samla Lambok Starwell Marngarpat ulaong bakum ka senghi ka kemilenti baka Sarkar kan ai ka jingya dai ki jat benreo red pat Henry kala kelalong penbanda kongpong bat ka jing penlong an ka Sarkar India ya ka CAA kalong kumban khot ngobha ya ki breu ki banakari Bangladesh ban wan rung kat baki mon syapo ka jela Meghalaya uba Lambok ulaong ru lada ki breu na bari kin wan rung syapo ka jela Meghalaya ka badon tangkum bakhat sanlak tamngut ki breu ka jela Meghalaya hi barok kawai kalakut kuman supin ken mau baya ka CAA lawan ra na do usnem arajar khat khandai but dei hauni usnem baka Sarkar jela kala dawan ka Sarkar India ban pentre kam na ka ILP Henry hado menta meneru ka jingdawa kampat urlong hagani ka sngi kala don ru ka jingthang ya ki kot an bala penmi ka Sarkar India halor ka CAA kapo ka jingalam jong ka neso bat ka KSU baka julong lang kaway pinang hindi macam itu. Islam Brigasi! Islam Brigasi! Islam Brigasi! Islam Senang! Deutsche Brand! Islam Senang! Deutsche Brand! Islam Senang! Deutsche Brand! Islam KSU! Islam KSU! Islam KSU! Kau penongkong kaba ni thang mata kasi don ni bibus to kasi da KSU rangkat kani so chatri jone so ngadu pakadang dai tangkabel kani nila yang persya bat kita jiki opera di klasaki ngatra ya kelen to ngadi sekolah ko minakmi lenti baka Sarkar dia kanang berkat lu ban ai tiki mekanisme bajada julong kerpang juni ku cerai tremluk ini kita hans dalam ni ko andai kumgalong mentapi kadi jing perlong an jadi kasi bat kadai sebentar kadi soba yang Sarkar dia tiki beri budan kamtam nan dari Bangladesh di pihak suku ini ka jela ka juni kalau marjan bakari Bangladesh bat jan na kapor ki ke jumbantung tertap beri masabar kamtam di jerung lain ka jung lain an ka jela ka juni bodon ki an ka ni dan tang bahasan lak tam lane juna ka jubul pak juni telar kiban ki khar Hindu ti depo Bangladesh tang kumas tolak gi ku sejak itu jela ina pot an pan kan mau kani ka long an du snam aja kendai bat hajuk snam mi aja kendai ba leng Sarkar jalaru kala pas ke official resolution berdawan sekarang dia ban petrikam KLP ko kajala andai nyuma sosi banong hadu mata nadu aja kendai hadu mata ajar usau ka sekarang dia kadang pulisah bat kani ka pausai bat pan kan mau yang ikut kajat belum kamtam ya ka history ni tak paket bahasa sisian sesuatu sekarang dia dapat kompor yang dijilok Jepang atau menur ngelaban dong gimdai pagilong anti Indian lagi hap kadan jing saya history ba kejat bener punya trip kayak snok bat dari India lang bagi tang suloi ba penapa ko kung cubo bat kani sisin pa mata kapan apsu di tang suloi ngai ka kompor pat ian ba kala di bolong persa apa dia jing sama sengan jing ikut kejat tenalor kita ki babanrung bian ko jela dan gelong hangi jela jungi na asam itu ipat jela kan tidak mui
kumba galong kani galong ba ibarung haswa jong galai putrik lepui trek jong nai no ora arja kasau kemudian kami ban pantot ban sela kemudian kami bersagi ke indai aspayang lagi kumno sukno ora juga India bro di hot सरकार dia goong ba dari jalame kriya kita kisik schedule lagi bahak kret bahan reu am semlakan top na kan terpelat no kita nakapos ko sen ka bangiyo ban kem ni ibere wan khabat kam sla spok ka jala juni tv bisam ban ban bi ki wan ti ko asam iyo ko ayur neng ti te ko molong tai lada habatang ka NSC des ba sekar asam tu ko ja bomdon ha kales kidon ha jan atlat dua tam lene duna tekani ka pau sai ba asam ka jalai ba kita ki kal mai kan tekani ka ka threat om tan ya kan is pang ya ka jala jumi ne ka asam re kita threat ka no is ko dana kali yang ni jong kaseng thang ta kasni kini gondon ni kidul chung si ban ni ban pau kan ya kan kamau sa kan dia ba dalai ni periang ni kita akan cekor ba sa dia ba bede ka put ayure ba sarkar BJP ka thu saranda bat ka kren ta ka ritingan ta ka satri ba ong ba tahap ban periang ni tagi badan tagi wipat badan sport Bangladesh Afghanistan bagi wei de kiri kembala kedau tukaan handrai bagi kenok tiong bagi sak tombor kita handrai ngak wa ban den de pasai kalong ba kadang jur kajing tombor jong kita ki hepat monitor yangi kita rai sebelum ban sak tombor kita bab ini kita ki ba ai kesatan dia ngasih ba jauh bom chongnya bom chong ngrem dai gane ke tmu ke sarkar dia ngak pembah pau kolong ba kuat permadan ini kira kuat ekonomi kata kan ngrem ne liang ki su ba ke so tadi kita tak segi ba badak ki segi ban song perkat ki ba lat senjaba kum ke seng badak su sesem dengan supan kemau ba kalian gane so bat ki pat hon postri so ya gane ke si eru badan ko dan tak bagi let ban ujor sepuluh kajing besar juga perempuan pengetahuan yang sakut kita kajing besar bat ilat nanti bagi sedang berkat song berkat istri sepuluh senjam ni apa sem yang ini cukup long an ham tam kajing long persak jom sekali dia yang hok jengi ku terakhir ini yang kita kejun oleh mengen persak hot isu tu kalau ada lupakaan kalau long an jubor sekarang kam snap macam pesau jadi kita terakhir belum kono isu berkoi kenyai peteng berkata bat kam tam ngasuka belong hajala jengi sesong seperkat bagi sebesau sekali jelah yang gila berhenti bangkapan berkeng bagi hapat telakam yo oleh se dan tak kuiwer tiba ajalah oleh se ki lek ban buat dia tak satri yaki bakal tiba belum penuh suksno pura cokeri dia berni ajalah malam 16 belum kata kadang kumlu ban pertame ban jalan bakla andai kumuong ba kandon bagi cerita lada kata ya asam automatically kan kita ada celah aja. Hanglung ong bakal bercita. Kumang keren tu punya pot itu diberi wan rubian sport. Kajalah kan pot selama biang bersin tiong ide na po asa. Baik kini yang try berfair wan baterai sport jalan kan pot kan sah. Ibu dia dan asap. Tentang gini kabang des girung sa asam teman yo pot punya kumpai di persiang ban buas nampo jalan aja. Cerita gadi kakak dak masa baap jalan aja. Wala kami halia mahapos schedule Asam kita dibenta mahapos schedule ke Karbi Ngelong di Mahasau bat di Boro areas nangka ke Tripura Ijaka mahapos schedule nangka ke Mizoram ke Nagaland ke Manipur bat ke Arunachal Pradesh di badan KLP kinum syakta nangsi dari babon dibenta jo ke Asam ki light naga ni ka jing numta jo ka si le ni jing num trikam jo si dia lada ka Asam ka syakta suki gibi benta jong ka thanch ti lami pura ko bai gibi jalar syakta bai kumbolong menta tapi ong bangi gidon schedule hang ni hapo jalar ka jini kumlo pat ka jing jelai jing bar jalar ka jor hadu kan ni kan ka schedule takum biji jingi ka khramla manyada ya ka jingrung jing bar jalar mari babon gi benta tam masar selong pergi kaput jong ka jalar jingi labon de gibi pat jek mri kelada tak schedule kelala manyada belebat kamla manyada boros kata ni holor kata bangisko bagasi si anang wan susu ya kata cing penslur yaki mender yaki bari bagian wan sepokri marba kata
Tanj tilam mingi nadu senam pat nai spa so punyo baga yo lanjut dari India Tanj tilam mingi kalaya isya yakini kibrio na po kibari bagian wan bercong wahai snong bercong snong kumju hong senam pat nai spa nyu kuwe abodon katma po Bangladesh bubun ba diki ho hajar diki lak ilarung sopo Tanj tilam mingi dia nakaliang ngajongi ko Tanj tilam mingi pro kuwe ngila yai simti ngala yai pet yang kata kajing jingi bari nadu poro menswa pada sorkar India daga balik kumni kadang kuat susu bagi tagi bari kenalong kitrai snong kitrai di trai muluk hang ni Tanj tilam mingi pro kowe bangan long kajing ma yangi kirit pa kitrai muluk tang jong kami khalia dari jong dot isi kita kadang bagi yai persya ya kani kasi haduk kani kelemah kumbagalong mentah ke sorkar India kelayak syakmat baik kani ka an dek ai kasenjam jong liso kum kami nasi gajing le jang sorkar te kanum dan so ndrei gajing le jong le so kumjuru pat piseng bedon kat pada so piseng sama puli haki jelai ba fer kadang yai beteng nak koi kasi syakoi pat ta gajing beteng gaje ki surok ndrei gajing beteng nak yang le so ini konru ya ka hapo ka ying syari angte di imde man keno tanya je sekap tu sekonsel luar ka 6 schedule ka kham kran air yang sepang ka bagi di sekonsel kila pantek lakam ya ka jingrung Barcelona ka kham kran air yang ya ka migration ka 6 schedule kran bi take tang ya ka development ka kran take tang ya ka hukum ya ndo ka siap de kham kran ya ka jingrung jeng diberi panama di hangta ba ka 6 schedule kam panbiang kalau menta kan tiak lakam yang jingrong diberi nabar kajing lak kan tiak lakam diberi menrung nabar kadai ka state government ka central government ka state government ka an ke jongkaru ka MRSS eru pembolong mentahi ka high court ka lapun senge kajing rekam ya ka bad ya ka ILP ru ka sorkar India hadu mentak lemai wala ya dawa mentari ko boleh kajing ya jengai jongi ku ngejak menriu bagi jak menriu repat jok Tanj tilam mingi ngadu mencua yang kata ga alienation nak sorkar India tak kari India begio kadai ke jinglek ke jong kihi naduk ngio skor bengio jinglek nyut ihamio ya kata ke political justice jong ki Tanj tilam mingi pro kowe naduk ke independence haduk ni klimat momta ke was sorkar India kalale ya ke bapha ke banlong ke jingada ke jing kentiu ke jing kentiu ya ka tien ke tliek ke jing kentiu ya ka riti ke dustur ke jing kentiu ya ban yada ya jai beri pa siap Tanj tilam mingi pro kowe tang kowe ru kompak dan bukan ya kumno ngin ong ba ka sorkar India ka lale lale ru am di halor kani ba kani gajing penjengai ni ka elimination rangjur apa yang try muluk coba Tanj tilam mingi bat